Wadishia ye wo Kokoase eye kro kuma bia wo ayensua no bensinimo wo poyemantemo dia district to aban nanim wona wonsem ewo bie se wo mra meboa won school dan se beya eye district assembly die basic school na wo community ni mo no ebegyane na so abena ne aboa tete mofra amo anyini abaye ni petitu Kokoase DA basic school enkoa any school a ewo ekrom honom a adesuafo nyina ekosuade ewo honom nenso wonum a kindergarten no woni bia wo betena esuade yeni assemblyman na owo kwaboanta electoral area Felix Labi etwetwenkomo na wodi tuja se ho behia se ni manimu ya obenya bia adesuafo a wo kindergarten ekosi junior high school ebetena mu esuade kuye Kokoase ele primary school na ye hawa ye wo ha aye school dan no school dan na wa ha no isa enti ama enso enkwala e wa ha no enti esre aban se omomra meboa ye no mu nsibi enu 6 no ne wa ha no aye 2 Peter Techi edwemtene a woda PTA na no ewo school mu honomo woda ne di se wono makwansidie kese pa ewo school mu honomo eye bia adesuafo ebetena esuade eno da nchen a wono mu hiasa assembly no ede wonom ebeka Ghana school feeding beneficiary schools ne ho esansa adesuafo dodo ewo school mu honomo no efri won school mu honomo ekọ schools a wonom enya aduane edie ewo honomo how ni na school dan no nta awofo no se ne ba edu class 2 anase class 3 na sile oda so work egi dan mu de nete so obeyi na akọ nanim how ni na no ana de edi hobium so feeding program na beba mia na omoma no na nka aban to be ma bi wo Kokoase so a anka beboa